بدنگ موزیک و با آمادەکاریên mezin bajarê Qamişlo xweş bo pêşwazîkirina mêvanekî taybet amade dike. Piştî bîranînek bi êş di sala 2015 de dema ku hewleke teqînê li dijî wî pêk hatibû, Patrîkê Suryanên Ortodoks li cîhanê Mar Ignatios Efremê Duyem careke din lingê xwe danî ser xaga cizîrê. جيته هي رسالة حب وسلام جيته حتى سردانا وی نامه هزکرن و آشتیه هاتنا وی هزه جبو مخلک جزیره همو مذهب ام لور جیانه که هفبش دجین و ایرو هندی بینن چاوه هر کس لقامشلو لهویه هاتنا ویه هالمكان اللي عم ننتظر مجيئه. Ji bo xelkê herêmê ev serdan ne tenê rûtûlek olî ye, lêvegera babayê mezin e bo welatê wî resen. Sara Bersûm jineke Suryanî ji Qamişlo kêfxweşiya xwe ya dîtina wî nîşan dide. نحن سعيدين بزيارة سيادة البطريرك. ام پر kêfxweşin bi serdana Mar Ignatios Efremê Duyan. Piştî çend salan serdana wî ji bo Qamişlo bajarê wî yê resen. O millet her dem lê benda serdana wî ye. Serdana babayê mezin. زيارة الراعي الكبير الأب الكبير. Di nav kolanên bajêr de li cihê kolê ji dayîk bûye. Patrîk Efremê Duyem peyameke rohanî û siyasî ya Kûr da. Wî li ser parastina rûmeta mirovî û hevgirtina civakî rawistiya. Bêyî ku cudahiyê bixe navbera desthilatdaran. سواء في الحكومة المركزية في دمشق أو في چه حکومتا ناوندی لشامی و چه جی ریوبریا لور لباکور و جلاتی سوریه از جوار لمیج دکم اوه دمک دریج از نهاتون باجار خوی دلال لی ایرو از لناوامه وکه باف وکه خزمتکار و از جوار لمیج دکم و از لمیج دکم بو هر کسی کرامتا مروان بپارزه و وی ولاتی پیش بخم ثم ازدهار هذه البلاد. Ev serdana ku piştî 11 salan pêk hat carek din balkişand ser mozayîka civakî ya bajarê Qamişlo herêmê. Tevî hemû zehmetî û metirsiyên ewlehî yên bûrî. Vegera Patrîk wekî nîşaneya mayendebûna pêkhateyan li ser xaka bav û kalên wan tê dîtin. Emcid Kurdo, Dengê Amerîka, Qamişlo.